Kumshi benta ban pediang buram ya ka jingwan long breu jong Jisu Kris us iem kis iem bar unong penem jong ka perthai. Hagasngi arpau tarik no pra ka sning parish kala penlong ya ka Christmas Carol bat Christmas Festival hajar arpusan. Hakani ka Christmas Festival jong ka sning parish la penlong de ki program babon jat bakun thop nadu ki jing pen inam hakasap ka phong lengba ki jing shan bat ru ka jing pen inam ya ki kali ki bala penriam itenat bha hakadur jong ka shing ot bala tip kum ka tablu presentation bala shimbenta na baro santli ki sub district bat na ki balang shnong ba pher jong kani ka parish. Hakani ka sngi sedang ya kani ka Christmas Festival la penlong shwa da ka jingduai balaya lam da ka Reverend Sister Aspilin Karthangmau RNDM bat ka jingkran ai kublai na parish priest Reverend Padar Pius Shadap ubalaya ro khamtam me kitu kinong penyad bat kinong kitkam ka parish pastoral council. Ulakun turu yaki pai runget baro bakin long ki bashir hem hakani ka Christmas ka sngi jingwan long breu jong utraj mi u Jisu Kris. Kajing tumu jong kani ka Christmas Festival kalong kumshi benta ban penmi pisa naga benta ka hall jong ka parish ka badang pentrei shat hakini ki benai. La penshit pensngan ya kani ka sngi da kajing dan lang ki riu pau khamat ka than bakun thop ya MLA ka penthor kra ba AL Hek MLA Mauhati Constituency ba Charles Marngar, MDC ke Mauhati Constituency ba Kenjo Lang Rangtong, ba Ramsen Sutenga, Padar Edward Sten, Assistant Parish Priest, Padar Binoy, CMF, Rector Jongka St. Clarence Seminary, Padar Bhakupar Shadap, CMF, lembat ki sistar ni ki sengriun yang ba pher jongka ni ka parish barok away. Abdeng jogi bentar Gadon kasingo Ya kabalang snong nong sa Tengah kerpari bi Bapin siang sobha yaki Bapin pek ya kena kasingo Kadai kasingo na nong kla Kerjam kulai kebana umsling sub district kadno ngidap tak kejingmen banyo iya kena kecingoj banyo iya ki angel bagi senrang ya ujisu ya kamaria kat ya ujosef kising oj makane kapor tengah kerpat ya bi bapin priang semua ya kena kecingoj na lung kenjoy mentani sakhi ya kecingoj na 0 point katno kena kecingoj kalang kami tenat ndai shu 0 point ndai la dai sia jar point se ai kecing pakti ka jam na kamta juki pin sakhi ya kiriusa ya kamaria ya Joseph bat ya ukulung jitu ai kecing pakti ka jam na kamta juki Angel habdeng habaki ruaya roya ublay kada kapot pin sakhi ya kasingoj na lum sopo ning sop district ai kajing tersam na kamta juki da kajing thapti juki pej ha hapo kada kasingoj don usen taklos don si angel kibas ram yu kulung jitu se nakapat yu usen taklos bangsa wangnya kimin tunai sesecru ngila tangerang ai ke ditapsi na kota suki pen kiru sat kira ya kigim kira ya kijinai coba la mayu bi kene kemadam beta la dabda ke jikemen la kadonur kejungi ai ke ditapsi na kota suki ai ke ditersam jempi ya ki wei Konsen mau ini bau Jisu ar hajar senam mencua
kaying kaying kasam hak baki masih ki belam ki song kita se ai kajing yang tuai ki dak ba kersan hakti na kebenta juti mentangin seki ya tak klik trâu sing oi dengan kerpat dia pi banai ka jing tapsi na kebenta juki karno kene ka sing oi kalong ka bi senat kalong ka ba fresh namar ba ka ajar ngamba dengan kerpat dia pi ba pinai ka jing tapsi na kebenta juki baik ha ya kamaria ya Joseph Padang Tulung Jesu yang dei su kan bulan iki maki kini bahdon akan kaman sim kadon kajingoy kaba perna kiba pertam kadai na wa lakal balang snong tengah kerpatnya pi bang ai kajing kublai na kamta juki da kaba pi kawe ya kiti na kamta juki Kadai kasingon kabadan hikmat jumpi kadai nak kabalang senong sok jarang ai kajing kersan nak kabenta juki dak babiat hapi kiti kawe kiti ai kajing kersan juki yaki baik bahabi yo ki rusap kibar wan rai kajing ubi ya kajing ai subhanallah kau kulung Yesus pedai ingin pedai kena kajing kemen jumi akmat jumi menta don kasinoj kabana pedam ai kajing kersan nak menta juki dah kabapia hape kiti juki baik bah pol sinoj penyoi ya ujisu ya kamar ya Joseph batya kirusat patiangel Naduna Block B ai kajing kersan nak kabenta juki dah kaba di ai kajing hakti nak kabenta juki Kalung singkit ai kajing kersan nak kabenta juki dah kabapi kawe ya kiti ai kajing kersan juki dah kabapi kawe ya kiti juki
sedang sobhaya ki da kaba si ai kajing thap ki nak basa joki wilayahan kajing sedang sobha ya kena kacingot na 0 point baik ha pilioi ha kena kacingot ya tiang mel di patenran ya kemaria ya Joseph dan dia belum itu pilioi ru hapok jengkaya kiri ustaz katno hilong di badan boh hilong poi habis lehem mundai ramne apari jumi hadane ko habis lehem kadang lehem jumi joya pli ya hikmat jumi ba hioi ya kasiwat abadan hadane ko hadane jumi Down to the
singoy kaba penken mau ya ka jaga balakayu jisu hapo juga singoy pinyoi ya Joseph ya Maria kabalong kami juru jisu bat ya ulung jisu kadon sa kasingoy kaba napalang snong perdon kane kasingoy kaba hakajuk jungi mentah Hapti nak benda kabalang snong perdon Hapti nak benda kabalang snong perdon kabalapan krek Kasingoy na kablok ya kisah terkelos segala thai yang Dubai dan saatnya ki da kajing yang kau bahajuki hati nak mentajuki hati nak mentajuki Singoy pula penkrek dah ke blok di tengok tempatnya di gerok papir ai ke jing hati ke macam nak bentar juti baik maha Singoy don Maria Joseph bak kulung jitu kadang lempat, kadang gerong, kadang side, kadang reben, ka belangkat, ka gambar, kadukan jaro, ka babang, ka jurhoy, ka babon, nginiamat, nginiapersyang, kalau kedip, arpau, sanpau, sispa, arspa, ne persyang,
yang ale dan iya kabakan asip la jong ka video kitiar ki barem ki babes ki babha dalam padro kenempat ale Ah,